Departamento de Emergência Hospital Nacional registra paciente em maioria o caso de acidente de tráfego e a celebração Lorong Natal. Hospital Nacional Guido Valadares, lihusi Departamento de Emergência, registra paciente besi katusrua e a celebração Lorong Natal entre Lorong Ronulu Resinhat no Lorong Ronulu Resinlima Fulan Dezembro ne. Médico geral sala emergência Tomás Soares Bazeme Hateten, o número referido, maioria paciente sira mais o caso acidente de tráfego, até balo condição grave e hanebe pessoal saúde sira, deteta paciente balo condição lano, no ne conduz motorizada ou descontrolado, ou de for risco baser ni vida. Relação ao lorong bot ni bema orikan Natal batinang kalang dan ba tinay dan niang kaso ni bema tama warak liu yamnia fating emergência caso total kursi ini hamu tu 188 paciente ni bemak tama maioria caso siran ni bemak mai ho trauma o accidente tambah ni causa usi lanu o tambah lorong boda rumah eman lanu antau hetan trauma barak inunemo siran ni bemak hodkalang ia krimi tuda malu antau hetan pangkara nain rua mak hetan pangkara ia ulung tambah hetan tuda usi fatuk ne ulung agora paciente ko kondisyon grabe tama niya ulung fera nomos halo niya pedaran iya otak tama niya pasyente niya kondisyon dia kondisyon grabe mas ami tenta estabilizar ona iya mimos informa pada torsira bagian beda atau plano bel halo operasyon tama niya kaso sirene mesmo pasyente mabarak o fating nebe mak limitado mabe ami tenta jere tuir ami niya kapasidad nebe mak iha emergency dan niya kaso aksidente tamar kudkalane hamuduk nain sanulu resineng ya grabe ya nain hat ne pema kolega sira parte beda halona operasaun nain rua ya guardak nain rua mosi ihane hela se plano hela atau halo operasaun mos. Médico geral ne apela bai mahotu atu cuidado saúde liliu husu ba jovem sira atu label consumo alcohol e haloron bot natal no tinam phone hodi evita acidente atu no ne belak solo kamutu ko família sira durante período natal no tinam phone. Idanem kami ne esforço halwa paciente e hawonen ho atividade sira ne bema kami halo o atendimento ne bema kami fo espero que bele lori esperança ba sira fok solo ba paciente sira i direknya. Hauna rekomendação o hauna sugestão ba paciente siroto ba família siroto tambah relação ho lorong bot e hospital imaten kata fating ne bema limitado ho itania recurso valumos lero mas ve ami esforço ani makalo ami quase trata paciente barak lima hetan accidente taman causa ne husi lanu ne mamane husi wa família siro o jovem sir pelo menos reduz imina lanu tambah quando mai itaden se kondisyon bel di idan nem kamang itabel ajuda se kondisyon grave buat nem itabel halo saya bele salva okay se la salva pases tambah nem bel husu atau reduz liu ba consumo alcohol. Tuir observação gemen além de paciente sira o caso acidente tráfego e hamos paciente sira seluk nebe mai ho tipo mora soi oin nebe halo tratamento e a sala emergência. Luciano Amaral, Celina Lopes, Gemen.